1,5 саатты артка таштап, мына жарым сааттык гана убактыбыз калды. Келген бизге эң сыйлуу коногубуз бар, тааныштыра кетели. Ооба. Азыр биз эки өлкөнүн достугу жана эки өлкөнүн ортосундагы билим берүү системасынын өнүгүшүнө кошкон чоң салым жөнүндө деги эле ошол университеттин бир жакшы жагы жөнүндө сүйлөшөбүз деп турабыз. Албетте, биз Айдай экөөбүз дагы абдан сыймыктануу менен айтабыз, дал ушул университеттин бүтүрүүчүлөрү катары 2010-2015 жылдар Кыргыз-Түрк Манас университетиндеги биздин студенттик жылдарыбыз болуп эсептелет. Демек бүгүн биз дал ушул университеттин 25 жылдыгына карата аталган университеттин жетекчилиги менен сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан агайыбыз бизде конокто. Мерабалар хожам. Жана ошондой эле агайыбыз менен кошо келген биздин сүйүктүү эжекебиз Рахат Аскарова келип отурат. Саламатсызбы Рахат эже? Кош келипсиздер. Кош келдиңиз. Hoş bulduk. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Rahmat. Эми биз Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүбүз, Айдай экөөбүз дагы. Ошон үчүн сиз менен сүйлөшүүдө толкунданып, кубанып атабыз. Анан Манас университетинин 15 жылдыгына катышканбыз. Биз жаңы тапшырган жылы 15 жылдыгы болуп, ошол жака катышып калган элек. Анан бүгүн мына 25 жылдыгын быйыл белгилеп аттырсыздар. Алгачкы суроо мындай болсун: 25 жыл ичинде Кыргыз-Түрк Манас университети Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамилеге кандай салым кошту жана эки мамлекеттин ортосундагы билим системасына кандай салым кошту? Şöyle ifade edeyim. 30 Eylül 1995 İzmir. Türkiye'nin güzel bir şehridir. Evet. İzmir'de Manas Üniversitesi'nin kuruluş imzası atıldı. Yani 25 yıl üzerinden geçti. 25 yıl içerisinde bir tuganlık düşüncesiyle başlayan bir hizmettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin neden böyle bir üniversite ihtiyacı duydu? Bunun temel noktası kardeşlerimizin eğitim anlamında geleceğe ışık tutacak gençleri yetiştirmesidir. Бул Манас университетинин курулушу жөнүндө айта турган болсок, бул 1995-жылы 30-сентябрдагы Измир шаарындагы келишимди эске алышыбыз керек. Ошол Измир Кооз Измир шаарында Манас университетинин курулушу боюнча кол коюлган, келишимге кол коюлган. Бул 25 жылдык жыл ичинде Манас университети бул боордоштуктун алкагында билим берүүгө кызмат кылып келет. Бул Манас университетинин түзүлүшүндө негизги максат эмне? Бул Түркия Республикасынын боордош кыргыз элиндеги келечекке жарык чача турган, келечекти түзө турган жаштарды тарбиялоо болуп эсептелет. Эң сонун. Мына жогоруда эле 25 жылдык жөнүндө эле сүйлөшөлү, алыс кетпей эле. 25 жылда мына Кыргыз-Түрк Манас университетинде кандай иш-чаралар аткарылды жана ошондой эле буюрса, ушул 25 жылды утурлай дагы кандай иш-чаралар болот? Manas Üniversitesi'nin buradaki en önemli faktörü altın köprü olmak. İki ülke arasında, Kırgızistan ve Türkiye arasında bir altın köprü olmak. Evet. Gençlerimizin bilimde, ilimde, fende gelişmesini sağlayabilmek. Bunun için de kuruluşunda ilk öğrenci aldıklarında 86 öğrenciyle başlamışız. Şu anda 6500 civarında öğrencimiz var. 10.500 civarında mezunumuz var. Ben şöyle küçük bir hesap yaptım. Mezunlarımız şu anda okuyanlar, çalışanlarımız, onların aileleri, sizler, bunları topladığımızda 53.600 civarında bir Manas ailesi oluşmuş. Yani 25. yılda 53.600 civarında bir Manas ailesinden söz edebiliriz. Манас университетинин бул негизги максаты жана маңызы бул алтын көпүрө болуу болуп эсептелет эки өлкөнүн ортосундагы. Жаштардын билимде, илимдин бардык тармактарында өнүгүшүн, өсүшүн камсыз кылуу бул Манас университетинин негизги максаты. Алгачкы жолу Манас университети ачылганда бул 86 студент менен өз ишин баштаптыр. Ал эми азыркы учурда 6500 студенти бар. Ошондой эле 10.500 бүтүрүүчүсү бар учурда Манас университетинен. Мен мындай деп
эсептегим келип атат. Азыр бүтүрүүчүлөрдү, алардын үй бүлөлөрүн жана студенттерибиздин баардыгын эсептегенде 53.600 адамдан турган Манас үй бүлөсү бар. Мына ошондой азыркы учурда Манас университетинин 25 жылдыгында 53.600 адамдан турган үй бүлөгө ээ болдук деп айта алам. Эң сонун. Биз келген жылдары Манас университетинин имаратында 4 гана имарат бар эле. 2 жатакана, анан экономика факультети, коммуникация факультетинин имараттары бар болчу. Башка эч нерсе жок эле, эсиңдеби? Бирок биз окуп аткан жыл эле биз бүткүчөктү, имараттар ушундай салынды, ашканабыз бүттү, жаңы жатаканабыз бүттү, жаңы корпустар бүттү. Бүгүнкү күндө Манас университети дагы кандай өнүгүүнүн жолунда? Evet. Şöyle ifade edeyim öncelikle. Yani Manas Üniversitesi'nin temel fikri Gaspıralı İsmail'in dediği fikirde, işte, dilde birlik tezinin hayata geçmesidir. Dolayısıyla bu fikir doğrultusunda devam eden çalışmalar sizin de ifade ettiğiniz gibi birkaç bina ile başlamıştı. Evet. Şu anda 11 tane fakültemiz var. Yüksek okullarımız var. Çok iyi. 4 tane enstitümüz var. Yeni yerler, yeni çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili yani 2023 projelerimiz var. Bunları detaylı olarak konuşuruz. Ama asıl bence önemli olan şey gönül sınırlarımız. Ben gençliğimde en önemli düşüncem bir Hazar Denizi'ne ayaklarımı sokmam, 2 Tanrı Dağları'nda yürümem. Bir hayal öldü bu. Bizim gençlik yıllarımızda çok önemli Türk dünyasına bilim adamları yetişti Türkiye'de. Bu bilim adamları Orta Asya ile ilgili güzel çalışmalar yaptılar. Ama hiçbiri bu dediğim ne Hazar Denizi'ni görebildiler, ne Tanrı Dağları'nda yürüyebildiler. Çok güzel. Туура, Манас университети өзүнүн курулгандан бери бир топ имараттарды курду, көптөгөн факультеттер ачылды. Манас университетинин негизги концепти, негизги багыты бул Исмаил Гаспаралы айткандай тилде, иште жана пикирде биримдикти камсыз кылуу болуп эсептелет. Биз азыркы учурда 2023 жылга карата долбоорлорубузду, түзүлгөн долбоорлорубузду ишке ашырып жатабыз. Мен жаш кезде бир нерсени кыялданчу элем, бул Каспий деңизине баруу жана ошондой эле бул Теңир тоону, Ала тоону көрүү. Түркияда көптөгөн илимпоздор, илим адамдары болду, жашап өттү, бирок алардын эч бири ошол Каспий деңизин да көрбөй, бул Теңир тоолорду, Ала тоолорду дагы көрбөй калган учурлары болду. Эң сонун. Агай, айтсаңыз, мына бул 25 жылдык деп атабыз, ошо Манастын кандай иш-чаралар болуп өттү, жана да кандай иш-чаралар болот буюрса? Evet. Şimdi Manas Üniversitesi'nde bizim gelecekle ilgili çok önemli planlarımız var. Öncelikle Manas Üniversitesi'nin sloganını değiştirdik. Bir üniversiteden ötesi olarak değiştirdik. Yani artık Manas Üniversitesi sadece öğrenci eğiten bir kurum olmayacak. Kırgızistan'ımız başta olmak üzere Orta Asya'da kültür, sanat, ekonomi, spor ve strateji alanında çalışmalar yürütmek durumundayız. Yani Orta Asya'nın bilim merkezinin Manas olması, Kırgızistan olması için önemli adımlar attık. Çok güzel. Bunlardan birisi Orhun Değişim Programı. Manas Üniversitesi Orhun Değişim Programı'yla Türk dünyasındaki öğrenci, öğretim üyesi ve projelerin tasarlanması ile ilgili çalışmalar yürütecek. Orhun projesi malum 12 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'nin manevi başkentlerinden İstanbul'da Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Bunun bünyesindeki bir organ. Bu organın da yürütme yeri Bişkek ve Manas Üniversitesi. 25
жылдыгыбызга карата биз көптөгөн иш-чараларды аткардык. Ошондой эле биздин эң негизгиси келечектеги пландарыбызды белгилөө менен Манастын университетинин ураанын дагы алмаштырдык. Бул азыр Манас университети бир университеттен дагы артык деген ураан менен окутуу процессин жүргүзүүдөбүз. Манас университети жалгыз эле студенттерди окуткан бир окуу жайы болбошу керек. Биз Кыргызстанда, ошондой эле Орто Азиядагы маданий, экономикалык, спорттук жана стратегиялык иш-чараларга дагы активдүү салым кошкон бир окуу жайы катары иш алып бардык жана Орто Азиядагы билим борбору болуу үчүн бардык аракеттерибизди жумшадык азыркы учурда. Дагы бир нерсени белгилеп айтып кетсек, бул Орхон алмаштыруу долбоору, башкача айтканда студенттерди жана окутуучуларды алмаштыруу программасы. Жана биз өзүңүздөр билгендей 12 ноябрь 2021 жылы бул Стамбулда түрк мамлекеттеринин биримдиги түзүлдү. Мына ошол Орхон программасы бул ошол биримдиктин бир бөлүгү болуп эсептелет жана бул программанын борбору дагы ошол Манас университетинде жайгашкан. Эң сонун. Эми кийинки суроо ушул Манас университетинин билим системасы жөнүндө болсун. Эң алгач эле ушул абитуриенттердин тапшыруусу бүгүнкү күндө алар кандай шарттар менен, кандай жоболор менен тапшырат? Ушул жөнүндө маалымат берсеңиздер, себеби мына жаз келсе эле кайрадан абитуриенттер келет. Манаска тапшырсак деген абитуриенттердин дагы саны арбын. Айрымдары кайсыл бир деңгээлде кайчы пикирге дагы келип калышы мүмкүн. Манас университетинде мындай маселе, мындай система деген сыяктуу ойлор бар да. Aslında Manas Üniversitesi ile daha çok konuşmamız lazım. Kırgızistan'ımızın bütün fertlerinin Kırgızistan'da Manas Üniversitesi'ni tanıması lazım. Birincisi, Manas Üniversitesi ücretsiz bir üniversitedir. Evet. Yani hiçbir pul alınmadan eğitim vermektedir. Evet. Bu son derece önemli. Daha dün bir misafirim vardı. Bu misafir bu kadar güzel, büyük ve kampüs üniversitesinin ücretsiz olduğuna hayret ediyorum dedi. Ama neticede bir tuganlık gereği olarak bu yapılmaktadır. Yani Türkiye'nin yurt dışındaki insana en büyük yatırımı Manas Üniversitesi. Aslında en önemli şey de insana yatırım. Binalar yapabilirsiniz, imaratlar yapabilirsiniz ama insanı eğitemezseniz hiçbir manası olmaz. Evet. Dolayısıyla biz en önemli iş olarak insana yatırım yapıyoruz. Манас университети жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтарды айтып кетсем болот. Манас университети жөнүндө көп нерсе айтууга болот. Манас университети эң биринчиден бул акысыз билим берген университет болуп эсептелет. Бул университеттин өзгөчөлүгү. Кечээ эле бир коногум бар эле, ал ушундай чоң бир кампуста акысыз билим кандайча акысыз берилет деп таң калгандыгын дагы өзүнүн билдирди. Түркиянын башка өлкөлөргө жасаган инвестициясынын эң чоңу бул Манас университети болуп эсептелет. Имаратка инвестиция кылсаңар болот, башка нерсеге инвестиция кылсаңыздар болот, бирок адамга жасалган инвестиция бул эң негизги инвестиция болуп саналат. Жана эң маанилүү инвестиция. Жакшы. Окутуу системасы кандай жолдор менен жүрүп атат азыркы күндө? Üniversitetteki bilim берүү системасы жөнүндө. Eğitim sistemi. Burada eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi ile Kırgızistan eğitim sisteminin birlikte okutulduğu bir üniversite. Şunu ifade edeyim, bazen soruyorlar diploma olarak Türkiye'de bu diploma geçerli mi? Veya uluslararası anlamda Manas Üniversitesi'nin diploması geçer mi? Şunu ifade etmekte fayda var. Türkiye ile Manas Üniversitesi diplomasının denkliği yok. Zaten Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi neyse Manas Üniversitesi de o. Yani aynı zamanda bir Türk üniversitesi. Güzel. Oradan alınan diplomaya denklik verilmiyor. Çünkü zaten kendisi diplomanın Türk üniversitelerinin diploması. Ve dolayısıyla Türkiye diploması dünyanın her yerinde kabul edilen bir diploma. Şu anda öğrencilerimiz 43 ülkede çalışıyor. Güzel. Yani iş bulma sıkıntısı da yok öğrencilerimiz. Şu anda mesela turizm fakültesinde 2. sınıfta olan öğrencilerimiz iş teklifi alıyorlar. 3'te 4'te olanlar zaten çalışıyorlar ama 2. sınıftaki öğrencilerimize de teklifler var. Yeni bölümlerimizden biri elektrik elektronik. Mesela
Türkiye standartları ayarında dünyanın en başarılı hocaları çalışıyor şu anda. Çok güzel. Çünkü biz hocalarımıza verdiğimiz imkanlar Kırgızistan'da değil, Orta Asya'da ve Türkiye'deki üniversitelerdeki hocalara verilen imkanların çok çok üstünde. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem Kırgızistan'da hem de Orta Asya'da hocaların bu imkanları bulması mümkün değil. Onun için en iyi hocalarla en iyi eğitimi sağlıyoruz. Laboratuvarlarımız çok sayıda var. En azından şunu ifade edeyim. Bir yıl içerisinde biz 8 tane laboratuvarı bitirdik. Şu anda öğrencilerimiz laboratuvarda eğitim görüyorlar. Umut ederim birlikte bir gün hep birlikte gezeriz. Sizler de yeni yapılan çalışmaları yerinde görürsünüz. Mesela meslek yüksekokullarına özen gösteriyoruz. Gençlerimiz ara eleman olması gerekiyor. Mesela CNC makinesi getirdik şu anda. Kırgızistan'daki en modern makine şu anda bizde. Öğrencilerimiz onunla eğitime başladılar. Buradan mezun olan öğrenciler kendi işlerini kurabilme şansına da sahip olurlar. Mesela yeni bir açılışa gideceğim ben. 4 öğrencimiz birleşti. Güzel bir fabrika açtılar. Oo, güzel. Çok güzel. Evet. Bunlar bizim için sevindirici unsurlar. Evet. Önümüzdeki planlarımızdan en önemlisi sağlığın ne kadar önemli olduğunu gördük, anladık. Biz Manas Üniversitesi olarak bu boşluğu doldurmak istiyoruz. Tıp fakültesini hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yıl Manas Üniversitesi'nin inşallah bir tıp fakültesi olacak. Çok güzel. Дипломдору боюнча суроого төмөнкүдөй жооп берсек болот. Бул Кыргыз Республикасынын Манас университети Кыргыз Республикасындагы, Түркия Республикасындагы билим берүү системасын айкаштырып билим берген университет болуп эсептелет. Диплому бул Түркия Республикасы үчүн дагы, Кыргызстан үчүн дагы жана дүйнөнүн башка өлкөлөрү үчүн дагы жарайт. Мисалы Түркия Республикасындагы Гази университети, Стамбул университети кандай диплом берсе, ошондой эле статустагы диплом болуп эсептелет. Манас университетинин диплому. Азыркы учурда биздин бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөнүн 44 өлкөсүндө иштеп жатышат. Иш табуу бүтүрүүчүлөр үчүн анча деле кыйынчылыкка турбайт. Мисалы туризм факультетин алып көрсөк эле, экинчи курстун студенттери уже башка жактардан иш сунушун алууда. Ал эми 3-4 курска келгенде алар кадыресе эле иш табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондой эле электроника жана электроника бөлүмүн дагы ачтык. Бул жагынан дагы алдыңкы мугалимдерди алып келип сабак берүүдөбүз студенттерге. Манас университетинде окутуучуларга дагы эң жакшы шарттар түзүлгөн. Кыргызстандагы, Орто Азиядагы жана Турциядагы алдыңкы мугалимдер келип сабак беришет. Лабораториялардын курулушуна дагы өтө терең маани бердик. Бул учурда биз 8 лаборатория курууга жетиштик. Студенттер бул лабораторияларда билим алууларын ийгиликтүү улантышууда. Буйруса бир күнү дагы сиздер менен бул жаңы ачылыштарга чогуу күбө болобуз. Ошондой эле биз атайын кесиптик билим берүүгө дагы маани беребиз. Жакында эле CNC машиналарын алып келдик. Бул багытта дагы студенттерибиз буну да ийгиликтүү пайдаланып окууларын улантууда. Жакында эле 4 окуучубуз өзү биригип бир завод ачышты. Ошонун ачылышына дагы мына жакында буюрса күбө болобуз. Манас университети катары бул акыркы окуяларга байланыштуу саламаттыкты сактоого дагы абдан терең маани бериш керек экендигин түшүндүк. Буга да маани беребиз. Жакында биз медицина факультетинин дагы ачылышын күтүүдөбүз. Буюрса кийинки жылы медицина факультетибиз дагы ачылып билим бере баштамакчы. Эң сонун кайрылуу болсун демекчимиз. Кожом, сизге дагы бир суроо болсун. Кыргызстанга кайсы жылы келдиңиз? Өзүңүзгө кайта турган болсок, жана буга чейин Кыргызстанга келдиңиз беле? Жана бүгүнкү күндө алыштыңызбы? Жана ошондой эле Кыргызстандын эмнесин көбүрөөк жактыңыз? Өзүңүзгө эмнеси жакты көбүрөөк? Evet, şöyle söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 25 yıldır Orta Asya coğrafyasında dolaşıyorum. Öncelikle İran, Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Hindistan, bütün bu coğrafyada 25 yıldır bilimsel çalışmalar yürüttüm. Hocalara eğittim, konferanslar verdim. Yani Kırgızistan'ı çok iyi bildiğim ülkelerden biri. Bir Tugan kardeşliğinin olduğu bir ülkemiz. Ben
hiç yabancılık çekmedim. Çok güzel. Benim yaşadığım şehir Palandöken Dağları, eteğinde şehir. Burada da Tanrı Dağları, eteğinde şehir. Bizim yemek kültürümüzde hamur işleri ve et. Burada da Aynı değil mi? Aynı. Mesela burada çok ifade edilir eşik kelimesi. Bizim Anadolu'da da çok eşik kelimesi kullanırız. Yani ne kelime, ne söz, ne ifade hiçbir zorluğumuz olmadı. Bir de bazen alıştım mı dediklerinde şaşırıyorum. Acaba ben neye alışmam gerekiyor? Çünkü Aynı zaten. Aynı. Ben hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Sabah 8'de işe başlıyorum. Akşam 10.30'da genellikle işten çıkıyorum. Bazen 11-12'de oluyor. Burada geçireceğim zamanı daha çok verimli nasıl yapabilirim diye çabalıyorum. İlk geldiğimde arkadaşlar mesai sistemini kapattık. Mesai yok. Artık koşacağız demiştim. Hatta Bülent Bey bizim radyo televizyon müdürümüz eşofmanlarımızı alalım mı hocam demişti. Gerçekten koşuyoruz. Dün bir hesap yaptım. Geldiğimde 4 yıl içerisinde neler yapabiliriz diye düşünmüş, planlamıştım. Planlı olmayı severim. Planladığım 4 yıl içerisindeki işlerin %95'ini önümüzdeki 1 ay içerisinde, 1-2 ay içerisinde tamamlamış olacağız. Yani 1,5 yıl olmadan 4 yıllık işimiz bitmiş olacak. Artık yeni işler peşinde koşacağız. Ne kadar çok katkı sağlar, ne kadar çok iş yaparsak Türk dünyasına, insanlığa o kadar katkı sağlamış olacağız. Bu da beni hayatımın en mutlu insanı yapacak. Çok güzel. Мен буга чейин көп 25 жылдан бери Орто Азияны кыдырып, ошондой эле Иран, Грузия, Азербайжан, Тажикстан, Монголия, Индия сыяктуу өлкөлөрдө илимий иштерди жүргүзүп, конференция сабактарды берип келгем. Бул жерде өзүмдү эч кандай чет элдик сыяктуу сезген жокмун. Мен Турцияда жашаган шаардагы бул Паландöken тоолорунун этегинде жайгашкан шаар болуп эсептелет. Шаардан дароо чыкканда эле тоо. Бул жерде жашаган Бишкек шаары дагы ошо тоолорго жакын. Тамак аштарыбыз дагы камыр тамактар басымдуулук кылат. Бул жагынан дагы менин жашаган мамлекетиме окшош. Мен бул жерде эң жакшы күндөрүмдү өткөрүп жатам. Эртең менен 8'de жумушка келем, кечки 10:30 чейин иштейм. Ошондой эле кантип дагы мындан ары дагы жемиштүү үзүрлүү иш алып барам, натыйжалуу иш алып барам деп ошонун үстүндө дайыма эмгектенип келем. Мен келгенден бери бул университетибизде иш күнүн чектөөнү алып салдык. Бул иш күнү чектелбейт. Мен дайыма кесиптештериме айттым, эми биз мындан ары чуркашыбыз керек. Биз үчүн убакыт чектелбеши керек деп айттым. Бул жерде биздин радиобуздун директору Бülent Bey дагы биз анда спорт кийимдерибизди да алып келишибиз керекпи деп тамашалаган жери бар. Мен бул жака келгенде 4 жыл эмнени жасайбыз деп план койгом. Бул пландарыбыздын учурда 95%-ын ишке ашырдык деп ойлойм. Дагы алдыдагы 1-2 ай ичинде бул пландарыбызды толук ишке ашырабыз деп эсептейм. Жыйынтыктап айтканда келгенден бери 1,5 жылдын ичинде биз 4 жылдык пландарыбызды ишке ашырган болуп турабыз азыркы учурда. Эң сонун. Hocam sizinle tanışmaktan, konuşmaktan çok memnun olduk. Daha buluşacağız diye düşünüyoruz inşallah. Uzun konuşmak istedik ama zamanımız kısa. Evet, teşekkürler hocam. Çok erkenden geldiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim kapımız, her zaman bizim ne demek? Açık. Evet. Her zaman açık. Her zaman açık. Evet, gelebilirsiniz. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кыргыз-түрк достугу жөнүндө жана эки өлкөнүн ортосундагы билим жөнүндө, маданият жөнүндө жана байланыш жөнүндө сөз кылдык. Албетте мындай жерде бир данакер болгон нерсе болуш керек. Мына ушул данакерлердин бири кыргыз эли менен түрк элинин ортосунда Кыргыз-Түрк Манас университети алтын көпүрө болуп келет. Аталган университетти жетектеп бүгүнкү күндө бир ийгиликтүү, алгылыктуу иштерди ишке ашырып келе жаткан ректор профессор Алпаслан Жейлан агай жана ошондой эле котормочу Рахат Аскарова болду.